به نام خداوندی بخشنده و مهربان. محمد، بهترین انسان در تاریخ. مرد با نام مایکل هارت میگوید و مایکل هارت کیست؟ بیایید ببینیم. مایکل هارت یک تاریخ شناسی معاصر و ریاضیدان است. او دیگر تاریخچیان و زندگی نامه‌نویسان را گرد هم آورد و آنها گفتند بیایید یک رویخط تشکیل میکنیم که 100 انسان برترین در تاریخ را در بر گرفته باشد. خلاصه گپ، آنها 32 کاتگوری های گوناگون تشکیل دادند تا به هم مقایسه کرده 100 شخصیت برتر در تاریخ بشریت را تهیه کنند. اجازه دهید تا سخنان مایکل هارت را به شما رسانم. مایکل هارت گفت محمد پیامبر گرامی را در صدر روی خطش جای داد و کسانی که با او بودند نتوانستند با این انتخاب ضد باشند، چون که از روی کاتگوری های ترتیب داده شده او به این مقام سزاوار بود. و مایکل هارت باز گفته بود من میخواستم عیسی مسیح را انتخاب کنم در صدر این جدول، چون که من نصرانی هستم، اما چند شاخصی بودند که از روی وجدان انتخابش نکردند، چون که عیسی مسیح پدر نبود، محمد بود. عیسی مسیح شوهر نبود، محمد بود. عیسی مسیح سیاستمدار نبود، محمد بود. عیسی جنگاور نبود، محمد بود. و عیسی مسیح رهبر نبود، پیشوا نبود، محمد بود. همین طور مایکل هارت و همکارانش به خلاصه آمدند که بزرگترین انسان که به تاریخ و تمام سالنامه های تاریخ حجتی تاثیر گذاشته است باید محمد صلی الله علیه و سلم باشد. و این بیانیه را در بایگانی مجله تایمی The New York Times می توانید پیدا کنید. در بایگانی آنها وجود دارد، می توانید خوانید. و در اینجا در استرالیا در بعضی کتابخانه ها نیز هست. می توانید در اینترنت مایکل هارت نویسید و جستجو کنید در گوگل و دلیل این سخنهای مرا خواهید یافت. حالا با اجازت شما سخنهایی را که دیگران درباره محمد صلی الله علیه و سلم و رسالت او گفتند میخوانم. جورج برنارد شاو میگوید اگر مرد چون محمد حکومت و دیکتاتوری عصر نوین را عهدهدار میبود، در حل مشکلات آن موفق شده در آن صلح و خوشبختی لازمی را می آورد. مایکل هارت میگوید انتخاب من محمد است در صدر جدول تأثیرگذارترین اشخاص جهان. این شاید بعضی ها را حیران کند، اما او یگانه انسان در تاریخ بشریت است که در سطح دینی و دنیوی موفق شده است. هفته‌نامه کاسلز میگوید او در مدت اندک بیش از 1 سال رهبری روحانی، عرفی و دنیوی مدینه گشت. در دستش فشنگی در حال تمام دنیا را به لرزش درآورنده داشت. میلیاردها مسلمانان در سراسر جهان در مدت 1400 سال گذشته تعلیمات دینی محمد صلی الله علیه و سلم را قبول کردند. یتیمی که سواد نداشت و در اقلیم صحرایی عربستان ظهور کرد، یک جامعه عقب مانده را به تمدن عظیم مبدل ساخت. او یگانه رهبری بود که هدفش را در زندگی خود مشاهده کرد. او در مکه یتیم به دنیا آمد. در مکه بزرگ شد. از مکه رانده شد. او مجازات شد.
озору азият медид, бояд фирор мекард. пайравонашро мекуштанд. аммо худованд иҷозат дод 23 сол баъд баргардад ҳамчун як пирӯз, ҳамчун як фотеҳ. аммо вақте баргашт, ҳамаро афв кард. ӯ ба ҳадафаш ноил шуд ва баъд аз он паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам паёми худро паҳн кард. ӯ исломро дар тамоми нимҷазираи араб густариш дод, тавре ки ислом ҳамчун як кишвар барқарор шуд. ӯ як ҳукмрон буд, аммо хӯроку пӯшокаш комилан мисли гузашта буд. паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллам бо инсофу одил буд. чизеро ки ба даст оварда буд, ба оила ва дӯстонаш тақсим накард. ба фоидаи касеро ки дӯст медошт ва бар зарари касеро ки дӯст намедошт қазоват намекард. мисли шоҳон, президентон, раисон, сарватмандон ва қозиёти имрӯза ва мисли касоне ки дар тӯли таърих чунин карда буданд. ӯ марде буд дар ин дунё, аммо ҳамеша дар фикри он дунёаш буд, чунки худованд ин оятро барояш нозил карда буд. охират барои ту ва барои ҳар каси дигар беҳтар аст аз ин дунё. паёмаш даъвати мардум ба сӯи парастиши холиқи якто буд, то тамоми ноадолатиро дар замин нобуд созад ва намунаи як инсони комил бошад, то мардум аз ӯ пайравӣ кунанд. агар касе қуръонро бихонад, мебинад ки ин паём дар ҳар саҳифааш омадааст. ин чизест ки бо он муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалламро аз ҳар раҳбару паёмбари дигар фарқ мекард. расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳеҷ гоҳ дасташро барои задани касе боло накарда буданд. ҳеҷ гоҳ на барои задани ғуломеш, на завҷаеш, на кӯдаке, на дӯстеш ва на душманаш, магар ин ки душмане дар муқобили Аллоҳ ва паёми Аллоҳ истодагӣ кунанд. ва ҳангоме саҳоба дар вақти ҷанг ӯро мекофтанд, мегуфтанд: валлоҳи паёмбарро дар миёни душман дар ҳолати мубориза медидем. паёмбар чунон ҷанговар ва фармондеҳе буданд, ки мо дар ҷанг дар қафояш будем. фармон медоданду меҷангиданд дар роҳи Аллоҳ. ва вақте аз майдони набард берун мешуданд, чашмонашон фурӯ меафтоданд. ва ба нармӣ сухан мегуфтанд. меҳрубон буданд, мулоим буданд, парҳезгор, нармдил, ғамхор буданд ва ҳатто гирья ҳам мекарданд. паёмбар дар тӯли рӯз ба корҳои дигар низ машғул буданд. камбағалонро сер мекарданд, ба иёдати бемор мерафтанд, артишро ҳақ медоданд, фармондеҳӣ мекарданд, қозигӣ мекарданд, бо мардум суҳбат мекарданд, расидагӣ ба мушкилоти занон, закот медоданд, либосашонро медӯхтанд, хонаашонро нигоҳубин мекарданд, харид барои ғизо мекарданд, чизе мову ту мекунем мекарданд ва шабона бошад 4-5 соат намоз мехонданд. рӯзона дар ғазавот иштирок мекарданд, артишро нигоҳубин мекарданд, аҳкомро баён мекарданд, қуръонро мефаҳмонданд, мардумро ба хулқи нек даъват мекарданд. чӣ тавр як инсон тамоми ин корҳоро метавонад анҷом диҳад, дар ҳоле ки дар шаб 4-5 соат ибодат мекунад? ӯ чӣ гуна як инсон буд? ӯ паёмбар буд. ӯ инсоне буд бо паём.
with a message. O Muslims and ای non-Muslims, مسلمانان و نامسلمانان، Muhammad, بر اساس قرآن according to the محمد Quran, صلی الله علیه و سلم he was a witness over the گواه به believers. مؤمنان بود. He was او no more تنها than a messenger. پیامبری بود، He was a انسانی man بود dealing gently با with all رفتاری people. نیکو He was a با همه great مردم. favor. خیر خیلی بزرگ بود. او با حقیقت امکان پذیر آمده بود. او همان پیامبر He was a ناخوان بود. mercy and a او messenger. پیامبر و He رحمت was a بود. mercy to mankind. رحمت برای He was a بشریت witness بود. over او the گواه believers, and the مؤمنین بود believers a witness و over مؤمنین mankind. گواه He بشریتند. was a mercy to the رحمت world. للعالمین He بود. was the best example بهترین to follow. نمونه He عبرت was the بود. last prophet of آخران mankind. پیامبر بود. He was sent to all the mankind and the فرستاده jinn. شده بود به سوی He بشر was victorious وجین. over all systems, and he و was created on an بهترین exalted نمونه standard. خلق شده بود. O Muslims ای and non-Muslims, مسلمانان و نامسلمانان، در تمام تاریخ انسانی نیست که با محمد صلی الله علیه و سلم قابل مقایسه باشد. نه کنفوسیو، نه بودا و نه اسکندر مقدونی. not Bonaparte Napoleon, not Julius Caesar, nor Constantine, not Mahatma Gandhi, not King Richard or King Ferdinand, not Winston Churchill, not Charles Darwin, nor Deng Xiaoping, nor Karl Marx, not Albert Einstein, not Martin Luther or Martin Luther King Jr., not George Washington, not John F. Kennedy, and certainly not Bill Clinton, not Tony Blair, nor John Howard, nor George Bush Sr. or پدر. George Bush Jr. پسر، Not you, نه تو و نه من، not our نه parents, والدینمان nor our و نه grandparents, والدین nor any of آنان. our ancestors نه can match. کسی از نیاگانمان this man قابل Muhammad مقایسه با محمد صلی الله علیه و سلم نیست. To the non-Muslims, I و say to you, نامسلمان ها گفتنیم go home خانه and که read رفتید about Muhammad درباره محمد صلی sallallahu الله alaihi علیه و if سلم you dare, بخوانید اگر جرأت if دارید، you're not afraid of اگر change. از تغییرات نمیترسید. Because if you read چون about Muhammad اگر sallallahu alaihi with an درباره open heart and an open محمد mind, صلی الله علیه و سلم there's a مطالعه chance کنید، آن هم that با love یک for this قلب و man and فکری respect for باز this man will come into امکانیت your است که life, محبت و احترام come into نسبت your به این heart, مرد در come into زندگی، your mind, قلب، come into فکر، your family and عائله your home, و خانه‌تان and you پیدا also شود may و want to ممکن be شما نیز بخواهید a از follower of پیروان محمد صلی الله علیه و سلم And if you باشید. should choose to do so, اگر رفت you و will never elevate his name. این کار رو کردید، You will never شما increase any هرگز blessing to نام his او را ummah, بالا but you نمیبردارید will benefit your own و self. هرگز به امتش خیر اضافه And so we نخواهید invite کرد، you بلکه به خودتان فایده می‌آورید. to embrace, بنابراین ما شما را understand, دعوت به شناختن، to respect احترام نمودن و that man پذیرفتن محمد Muhammad صلی الله علیه و sallallahu سلم alayhi wa sallam and و his پیامش می‌کنیم.